الخطبة الثالثة خطبة تتبول محرم اندر ندودو ليرو ويتين جومبنت فهيم. الحمد لله ميتي الله الملك القدير او لاند وود الغني غالو يوندني دو ان الشريك e gay kafidede wal wazir e wallindirede e jogagol premier ministre yondini do dum don fo al muqaddas labudo ani diddi iwi e gayi e kontor wanniddi e dimmo o kanko o ani diddi gayi sina wanniddi e dimmo o mara sina o mara dimmo washabihi e nanditugol wan naziri e nanditugol al munazzahi labudo an hali tahawul e gaay al haliji waylitagol himo laabi iwi e gaay waylitagol watta gayri e waylagol o waylotako o sansotako al jabbari yankejo ko doni huwo kala ko faala disotako goddo alladhi a'tal mu'minin okkudo gomdi ben al amana holare dadugol min adabi sa'iri morde lette sa'ir wa halaka o halki al jababirata be do dundarankeebe bima arada o halkiri be sabu konko o faala min al qada'i morde nyaawre wa taqdiri e kuduriye al mutakabbiri o do Allah jo mawnudo fa kullu man naza'ahu kala burtudo Allah tabaraka wa taala kala nyortudo e Allah fi kibriyaihi e der mawnintinare makko den akhadahu Allah tabaraka wa taala nangaymo wa qasamahu ko do woni wa qasamahu o sonya fi makko wa huwa kanko Allah alama yasha'u e do kala ko o faala kon qadirun ko o wawdo. ahmaduhu mido yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa ahmaduhu wa ahmaduna hiden yettamo in balagha stay woni wa hamduna si tay woni yettore meden de wa in balagha istende hewti ma balagha kala kandi hewti fa ghayatu hattirde makkon mayre on kayre yettore ko wonde mo yettude kon sen yettimo yettore men de hewti kala kandi hewti hattirde mayre on hani atta basiru harahi no rabbidi haray hewtade washkuruhu mido yettamo inna shukrana anduno yettugol mengol tula dahari jotugol jamanu ngum fo juz'un dum ko gedum yasirun fandukum nafere ma sen yettima seden acciti وشرم لسيرت الله إله إلا الله ولا شريك له ولا ليوتور الكبير الموت وشرم لسيرت أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير كو يلتنو النذير البنو الدائي كو ندو إليه فادك الله بإذنه يدنا يمكو السراج المنير كو بيتلول جلبنغل اللهم يا الله صلي وسلم فصلي وسلم جولو حسنا وبارك ودابارك على هذا النبي الكريم والرسول أودون لاد سيد السند العظيم koho be tedduɓe ɓen dil qalbi rahim jomiraɗo ɓernde yurmetende sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi salatan wa salaman da'imayni duumi ɗiɗi mutalazimayni singodirɗi ɗiɗi ila yawmil masir ha ñalande ruttorde ka Allah wa sallama tasliman kathiran ayyuhan nas kono yimɓe ɓe men hutubude muɗum jooɗiɓe ka julirde ɗo zarat feeñi no koni yo amara to sa mandeji dargal ɗi neeɓi fala takfa di suuɗanaki ala basirin e dow marɗo gite yi'owo marɗo kala marɗo gite yi'owo taskotoɗo o taway mandeji dargal ɗin ɗi feeni wa kathura ɗuuɗi min ko e moɗon attafritu welsinda gongol koni on welsindike fingal dargal fa nasitumul ma'aba koni yo on yejjiti ruttorde nden wal masira e ruttorde nden al ma'aba wal masira ko gotum fo ko ruttorde wa asa'atumul adaba bayna yadillahi wa asa'atum ko ɗum woni on yejjiti toujours al adaba ko do woni nedindin ne'agongol bayna yadayillahi yeso Allah tabaraka taala wa huwa naqidu ko kanko le Allah tabaraka taala woni sutido annaqidu ko kanko ni tufowo ko kanko ni illitido legoy al basiru yi o wa akaftum alal ma wa akaftum on ufinike ko do woni on duumike legoy alal maasi e do gejji din wa ta'arratum on durnike li asbabi takfir wonande sababoji ko haforanta on ko hobbitanta on bakkatuji modon din kon doni tubugo ruttongol on durnike kala ko sabimbinanta on hobbitanegol on gejji modon din on durnike dum don doni tubugo ruttongol wasta'aratum wa wastasghartum ko doni on muti dhunubakum e bakkatuji mon din on muti e majji hatta ka annaha ha asikkay bakkatuji mon din afwan wastasghartum on fandini on yawitike dhunubakum bakkatuji mon ni hatta ka annaha ha asikkay bakkatuji mon din dubabun ko ciongil
yasqutu ngel no yana alal anfi ala anfi e hore kinal wa yatiru ko ɗum woni o ngil wiira on yawitike bakkatuji monɗin waccogil ko yanata tun e kinal goɗɗo ngil sorto kadi ngil wiira on konsidiri noon wa shakawtum on wullitike min azzaman immorde zamanuji ni wa innahu ko woni e jamanu ngu kadi la yastaki ngu wullitoto ko ɗum woni min kume moɗon wa yastajiru o ɗaɓɓay ballal e moɗon allah ilu jemma wonna haɗe ñallalngal la yatagayyarani ɗi ala waylude ɗi ala sansude walakinnakum siko woni onon ahlu tagyiri ko ono woni yimɓe wonɓe sansude ñande o jemma e ñallal no wayno wa'uno ko ono woni sansade fa kam man qawaida ko jelo woni immorde ɓen ɓe tawata tugale muɗum ɗen gayyartumuha tawa on sansiɗe fa kam min qawaida ko jelu immorde e tugale gayyartumuha ɗe tawata on sansi on wayli min qawaidi din immorde e tugale kaɗo dina azzahiri feeñu kam wa kam min hurmatin ko jel immorde hurumji e teddungalji inta haktumuha ɗi tawata on hunciɗi on wirtiɗi on ñortiɗi min hurmati shar'i immorde e teddungalji o ɗo sharia islam wa galla fanɗi min kume moɗon annakir e wonɗo lettitade wonɗo lettade wonɗo wajitade wa kam ko jelu haqqartum woni ko yawiti ɗon min azamin immorde piiji mawnuɗi wa azamtum mawnin ɗon min haqqirin immorde piiji fanɗuɗi masalan on yawitike fi allah on yawitike fi dina islam on yawitike fi mayde on yawitike fi lahara ɗum ɗo ko mawni on teddini on rondike fi aduna ɗum ko fanɗi o sara saghirukum to sokoɓe moɗon ɓe wonti la yuwaqqirul kabir ɓe ala mawninde ɓe teddina mawɓe ɓen wala kabirukum wona mawɓe mon ɓen kadi yarhamu saghira woni yurmede to sokuɓe muɗum ɓen sanse ɗiɗo gikkuji acce ɗiɗo fama asabakum kala ko heɓi on min musibatin immorde masibo fa bima kasabat aydikum ande ko sabu ko juuɗe mon ɗen faggete kon wa yafu e hoorele kanko mo allah mo yafadana kasirin ko ɗuuɗi fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'una allahu akbar ko allah wodanɗen kaka makko ruttotoɗen daare golle mon bonɗe daare golle ɗe labaka ko jokkuɗon fala budda feere wala li hada al amri no wodani o fiyake mo wonɗen e mun ɗo nini min akhirin immorde sakkitorde aduna on luttirtani e o tooñe e angal nunɗal e yawagol mo hani teddinde e teddingol ko hani ko hanuno hayfinde feere wala ɗum no mari hattorde wattaqullahu li allah haqqa taqwa no hana hulirede no musiɓɓe julɓe tan juudaɗo min adabi sa'ir immorde lette yite jooɗoɗa hutuba arana onni immoɗa fi hutuba ɗimmo al hadis adda oɗo hadis ne laaɗo kaɓe maki ida kana silatke akhiru zaman ka sakkitorde jaman yarfa'u llahu ta'ala allah ɓantoyay arba'ata ashiya an piiji nayi al awwal aranun yarfa'u llahu ta'ala allah ɓantay albarakata barakki kimminal ardi immorde ka leydi acca ɗon piiji ɗin acca ɗon ñameteji ɗin e hino mbuuɗi e hino ñameteji kono barki ala yimɓe ɓen no mari jawdi no mari ñamete kono no weela asani ɗi mun yarfa'u llahu rahma allah ɓanta yurmede minal qulubi ka ittande ka ɓerɗe yimɓe ɓe wona criminel ɓe asalisata taɓunɗum yarfa'u llahu adala allah ɓanta nunɗal minal hukkami immorde ñawɓen ɓe wona oñiɓe arrabi una yaɓunɗum yarfa'u llahu haya allah tabaraka wa taala ɓanta ko wiyete kon hersa kam minan nisa itta e sonna ɓen ta ɓe wonay hande kadi ɓe hulata ɓe hersata ɓe wonay wirtoɓe ɓandu maɓɓe ndum ɗiɗo peeji nayi kala nelaɗo maki woga ka sakkitorde jamanu waɗata ɗiɗo nayi kala ɗiɗo fo muɗum hiɗen sutiriɗe gite meɗen ɗen ɗiɗo fo muɗum no woda ko ɗum waɗi si cheikhujo on inni wo haray mandeji dargal ɗin feñani wonande kalam sutiɗo gite musiɓɓe julɓe hulen allah tabaraka wa ta'ala watten yiili e makko ƴewtoɗenmo e ko wonɗen gollude kon huwen ko o yamiri en kon accen ko o haɗi en kon wallahu a'la wa a'lamu.